chun CM khat nin tha dinga ai ti a ai hin ki atem hin ki gi na hun ki nei pa chu nangin ipilung gel na niam ti. Hello friends, na bon chawin ni khopa sun pha zan pha tu ni pha na hin thil khat thupi ta khat keima chunga gi na thu hung ki sei tha dinga gi na thu hung ki sei hi hon ni bon ke wa in het due day sa na zala chi video ka hin sim hin ana veo tin ana ngayo hite hi chan chu zirbam thu su lasu in update jing win hi chi i update jing na wa zani vela ka hin so do phai tul khu aki haleti na video a chun ana veleu chun CM Manipur ti biren ama profile lim ama account a hi screen he nung ko hin tin ama jong hi ki thasu punte kitia ama hi ki hoi punte kitia dam ki hin ki bol a hin zia chu fake lom ipiam bang ke puye a hi wanga risk a hi tan kain ku yong risk in a hin tuni phana sei do no mu chu hi chi a size lin ta in CM khatin YouTuber song kati no pa YouTube account ni khat mai tabanga video content sunga chipai ki khasu ponte ya hin sei chu CM ni nga thing na sa hewem ti chu nang man comment in sei man lang chuting le video ki sim na ho a hi ama min hi kin mention ang ka bol kha lo hi na ama hi ama min ki ti yang ama lim yang kan jaw kha sa lo ai wa hi video hi ep ge la man ta bangai thu en se ham na en ji pa chen roi imu win screen ka coin ama zong ki tha su punte ti hin inamu dio hin ye chun ep na ge lam nang ai in tula hi azat ai lo la ki su ki cha na diang to hi mai the en e wa ama mela ama account na ki se hi ya chu kyong kalung gyal anom pun ji chun ai pi chu yong le ta khan ai pan khom jing ban wa ma khwa ahung thung ding zirbam thu su la su han lang tameng long lang han lang hoi lang hi jong le i het sun chu nei kin update jing de ti chu i ga se do no mo bin a de se na tu ni phanai se hi keima chunga thil su comment hoi lo bet comment a hi in ya chin YouTubers adang loi le gol ho zo se ken jong bad comments tam pi ke sanga gil zo na tu mai thi nei wang lung neu po tin apan mai jing hi tin hon pan la thei na hin ye chun tun pha na kin ko yang risk the in ye chun CM khat nin tha dinga ai ti ai hin ki atem hin ki gi na hun ki nei pa chu nangin ipilung gel na niam ti comment in sen lang en iti pan la dam ti chu hin sen ti chu se do nom ve tu ni phana dingin video chani bol hi ani hin tin hat ki ting update ananga ajing taw ti se do nom ve bye bye.